Wa haere a Wereta Kake I te motu whānui, e whakataetae ana ki ngā rēhi waka mānu o te motu. Engari, I ēnei rangi whakatā mō te wā tuatahi I te whakataetae kua rua te kautau neki atu e whakahaere hiana, ka tū ki tōna ake kāinga ki Tūranganui-a-Kiwa. It's overwhelming too. It's just the feedback that we get from the community which makes it all worth it. Obviously there's a lot of work behind the scenes, but like just seeing everyone happy and like bringing positive impact into our community makes it all worth it really. E whakahirahira tēnei mōna, I nā rā I mahi tahi ia me ētahi no te haukainga kia tū te tauwhainga ki konei. A nā aua hekenga wera, koe nei te hua, o te pāka H. Blackby ki te rori o Dunstan ki Matawhiro. I started growing in the motorsport and I needed somewhere to test in our backyard because travelling is quite expensive. The motorsport moves all over New Zealand, so it was like, where can I find somewhere to test, and this was a prime spot for testing. So that relationship was created with Aratu and Blackby contractors. Nā te whakahirahira hoki kei konei tana taina, kua hoki mai o nā mātua I ahi Te ki te tautoko I aia. We moved over to Perth and been there a year and a half, and since then the level's just really ramped up. Just a shame we haven't been here to support him. But for this weekend, yeah, we flew home and helped support him and his crew. Ia pōpō tīmata I ngā rēhi ko ngā rēhi takitahi ira, a ko ngā wātere ko ngā āhua mānu hoki ka whakawāngia e ngā kai whakawā. Hei te rātapu ko ngā whiringa toa. I didn't expect this path, but now it's like open my eyes, holy, there's more to this, and I'm actually enjoying. Mō Wereta Kake toa mai, wairua toa mai, e whakahirahira tēnei whakataetae mōna. I nā rā e whakatū ana te whakataetae ā-motu nei ki tōna ake kāinga I te huarahi nāna anō I whakarite. Rāhia Timutimu, Taioro.